Većina mladih u Bosni i Hercegovini ne vidi perspektivu. Poražavajući je rezultat mnogih anketa i istraživanja koja su vršena posljednjih godina. Jedan od rezultata sveobuhvatnog izvještaja Glasovi mladih, koji pokazuje s kojim se sve izazovima u različitim područjima života mladi u BiH susreću, pokazao je da su 3 od 4 mladih nezaposleni. Uzevši u obzir samo punoljetne mlade, njih 28% tvrdi da su uposleni i da ne traže posao. Još jedan bitan rezultat ovog izvještaja je i podatak kako bez obzira na činjenicu da je tek 21,9% mladih zaposleno, mnogi nezaposleni mladi ljudi uopšte ne traže posao. Ipak, kako sve ne bi bilo samo crna statistika, pobrinulo se 5 agencija Ujedinjenih naroda koje djeluju u Bosni i Hercegovini kroz program zapošljavanja i zadržavanja mladih. Program zapošljavanja i zadržavanja mladih financiran od strane Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva, koju podržava španska vlada, i karakteristika ovog programa je da ga sprovodi 5 UN-ovih agencija u Bosni i Hercegovini, što programu daje jako široku lepezu kvalitetnih aktivnosti koje idu od modernizacije sektora obrazovanja u Bosni i Hercegovini preko pomoći mladima koji su već na tržištu rada, koji traže posao, pa do niza drugih aktivnosti koji će pomoći i institucije Bosne i Hercegovine u raznim aktivnostima vezanim za statistike i za migracije mladih. Najbolja potvrda tome su i ova nasmijana lica mladih ljudi koji stoje za štandovima i prezentuju javnosti vlastite proizvode. Riječ je o učenicima iz 47 osnovnih škola iz 16 gradova Bosne i Hercegovine koji su se okupili u Sarajevu na sajmu preduzetničkih projekata. Ovo je veoma zanimljivo i poučno za sve učenike i vjerovatno program koji nas podučava i razvija naše mišljenje i mišljenje svih učenika i nastavnika da opstanemo u našoj državi i kako bi našu državu izvukli iz ovog momenta kako je sada. To je dobra ideja jer mi se osjećamo odraslije kad radimo na nečem posebnom i što znamo da će ljudima biti zanimljivo. Krenuli smo od jedne ideje da pokušamo tim nekim najmlađim generacijama da damo neku tu sliku o tom poduzetništvu, da im damo osnovne informacije, alate, kako u stvari da one ideje koje oni imaju ili da ih potaknemo da razmišljaju o idejama kako da ih sprovedu u stvarnost. Riječ je o projektu Životne vještine za budućnost Učimo, radimo, koji je razvilo i realizovalo Udruženje građana Nešto više u okviru UNICEF-ove obrazovne komponente programa zapošljavanja i zadržavanja mladih. Cilj projekta je bio da se razviju ključne kompetencije i životne vještine učenika osnovnih škola kroz aktivno učenje za poduzetništvo kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada, a implementatori projekta vjeruju kako će poticanjem poduzetničkog načina razmišljanja i razvojem poduzetničke kompetencije kod djece projekat dugoročno doprinijeti povećanju zapošljivosti i efikasnosti sistema socijalne i ekonomske sigurnosti. Posebno bitno je istaći da se po prvi put počelo raditi na razvoju poduzetničkog duha kod djece osnovnoškolskog uzrasta. Ideje su originalne, učenici su imali vrlo kratak rok, to bi morao naglasiti, i za obuku i za realizaciju i nabavku materijala. Prošli su kroz jedan kompletan proces od kreiranja ideje do realizacije i sprovođenja u djelo. Magične palačinke, čips od jabuka, samo su neki od originalnih proizvoda koje su osmislili mladi poduzetnici i pokazali svima kako im je dovoljno samo malo podrške pa da naprave velike stvari. Domišljatost i trud mladih ljudi nagrađen je odličnim kritikama velikog broja posjetilaca sajma, koji je bio kruna ovog projekta i na kojem su ljudi iz struke, dakle pravi poduzetnici, imali šta vidjeti, ali i naučiti od mladih ljudi. Drago nam je da vidimo da mnogi od njih u svojim školama planiraju nastaviti sa ovom biznis idejom gdje su već dobili sponzore od opštine, dobili su sponzore od privatnika iz njihovog grada, dobili su odobrenje direktora škola da mogu u okviru škole razvijati određene aktivnosti vezane za ovaj projekat. Mi vjerujemo da će ova ideja koju su oni kreirali za svaki projekat posebno zaživiti u mnogim školama. Što se tiče ostvarenih rezultata, kako naši korisnici i entuzijastični mladi koji su učestvovali u ERP aktivnostima, pa tako i same, hajmo reći, cifre i brojevi nam pokazuju da je cijeli ovaj projekat zaista puni pogodak. Na kraju ove godine ćemo imati možda čak i 50.000 učesnika
raznim aktivnostima, odnosno korisnika raznih usluga i čak recimo 3000 mladih koji stiču radno iskustvo. Pokrovitelji projekta ističu da je riječ o aktivnostima koje bi vlade i ključni donosioci odluka u Bosni i Hercegovini trebali nastaviti u budućnosti, jer su kroz projekt ponuđena rješenja koja spadaju u najbolje svjetske prakse. Ono što raduje jeste i činjenica da bi zahvaljujući ovom projektu neko od brojnih učenika u budućnosti mogao postati uspješan poduzetnik.